Lada ja yang kan saja ngai sisendon na selapertai bertan u Donald Trump. Hadin jong ke jingpa sipai jong ke Amerika, sepo jong ke kaput jong ke Iran. Pak sekri China ya ke kenhun sipai, kaban bu jong sengai ya ke jing septing jong Ali Khamenei hapo jong ke te ke Iran. Kluj bat berengam u Donald Trump, yu Ayatollah Ali Khamenei, da gebau lo angba, lada ke jing set yap yu Qasem Soleimani, kawala jia husnam hajar pau, kala ban le ya kene balai kan ayu, yu Ayatollah Ali Khamenei ru. Kani kini jingkran bitar jong Donald Trump persa yu te uno yalam donbor jong keri Iran. Ki kubor ke khambria ki longba kari China kala pha i khat ru tuli ki lingsun sipai sapo jokori ha Iran ka Beijing de ke jing jarjar kala pha ru i ke kenhun sipai sapo jong ke tera kat ba kari Amerika par kadang bu i ki sipai sarut sekiar jong ke te kari ha Iran ka Middle East ka don ha ke kutlat menta kumta ka jingpha sipai jokori China sa Iran kadai kum si benta ban penibor bat ka jingwan bu sipai jong kari Amerika ha ki sngi ki berdap kene ke jingwan her khandau jogri ki khat ru tuli ki lingsun cargo jong kori China hapo jogri ha Iran kadai hadin laisingi baki bor sansar ki bakhli du jong gate kari kila kerpat ya kari China bagan pai khat lam ya ka jingsa perngam jogri Iran ha kari Amerika badla ong baki sipai ki bakan saitam jong kori China kila poi sapo jogri ha Iran ha ka sin ka ban ningkong hapo jong gate kari kane ka sanjam jogri China ka de hadin bakari Amerika kala pha ki sipai ki jongka sajan khaput jong kari Iran kumta kari China kala wanbu ye ke kunhun sipai jongka sapo jong tera na ka bataban ai ka jiada ye kari Iran lada jia ba ki sipai jogri Amerika ken hirthma ha ka nu ku por ya ka Iran katkum ka jiyo jingtip joka kunhun watnya klia thu ba kiladan haduk kumba khat ru tli e lingsuin jong kori China kibla poi sapo jong kori Iran hai ki san phon ru kunta kibla dap kumta halor jong kari ke jinglong jingman jong kori Iran berkari Amerika kat haduk ba kala penlong ye kari Amerika lingba ju presiden ulama ham da ke baulo ong ba lada jia yanga kin sejak sisendon nageni ke selapertai nin pen bethai ya barok ke wegeri kani kadai ke jingberngam ka bompat jujia menuru kabala miru nau presiden juga Amerika wamenta Donald Trump persa ye ke Iran namar ba kala donru ke jingsha berngam sediap jong presiden juga Amerika hagba Donald Trump lo ongba kinoyalam juga Iran kala target bhai nadu ke jingsha sediap jong Qasem Soleimani ha Donald Trump kabala jia hosnam hajar arpau Donald Trump lo ongba lada yo rangba sipai jong Iran Qasem Soleimani kari Amerika kala banle AAU pentharai ba kan banle AA ya unong sensar donbor jong kari Iran uba mentaru kapor kampadai ap ya kapor kan sabatai ayu ule bat ka ke banjia nangne sakman namar ki pau hajar ngut kinong Iran kim dei bekin sukulon klam ki daw ki mi lingba jong ne ono yalam donbor jong kategori tangba kari Amerika kadang ap shwa ayu upurkhat lada ukwa baga kam kan bha hiar no sisendon ke suki bat bujli yu nongelam lada ukwa ban pen pau bor pen ban ye kari Amerika kan simpor tang khendiat kenta banle AA yu Khamenei Donald Trump ula ken thoru yu Joe Biden bat ula ongba barok ki presiden juga Amerika ki kwa ban ai ke jiada ye ke jingsa berngam jong ki bru ki banabar jongkri Donald Trump lo ong ba kari Iran kari ke pen khain ye ki babun ba ki kendan an ki bala bu de ke perthairu namar ka jingrha bor palat ke jongka bat ula ong bala de ki don ki nu ki ku persang ban berngam ye ke jingem ke jonggu om tang utau ba sya berngam henrei kata kari kabala don benta kan sya penduk pendam sisendon na kini ke perthai kata kiri ke jingmaham jong Donald Trump nadu ba Donald Trump lo 15 yang hebor ha ke sin ke bar kakam ke ba kongsan ke jonggu ka dei ban target bha ye ke Iran namar uyo i ba kani kari kadai ke persang kumno ban le ye ki kam pentrim wat ban sensar ye ke perthai lane wat ban hirthwa ye ki jong ke Europe ru sisin ke sngi lada island ye ke negeri bagan le kat bamon namar ka jingbom ko ngu ke jongka kala penlong ye ke Amerika bagan hirthma bat penjat sisendon yaki jagas na nuklear jong kategori kabala jia hubnai me jong snam hajar arhusan bat kani ke jingle joko Amerika kala penbitar haru kata ye ke Iran kat haduba kala me ke jingberngam penyap ye Donald Trump ha kini ke sngi ki bamenta
Henry Donald Trump mula grand ke wasai babaro ki jeng angnut jong unong sensyadon bor jong ke Iran kadai seka wipat ke benta ya ke bakari Amerika kan haban sim jik berkat halor jong gene gemat watlana ke liang jok Iran kala berngam dagat tmaniam ke khoj jong ki muslim lada ke Amerika kan AA yo Ali Khamenei kumta hadin bakala mi kane ke khubor jong ke jing berngam jong Donald Trump Yau Ali Khamenei nagaliang jong General Abdul Faisal Shikhar unong aiktin joki bor sipai jok Iran ula ongba lada Donald Trump unle ya kanu persa yu nong sensyadon bor jong ke ri ha Iran u Ayatollah Ali Khamenei kari Iran kala ongba om tang bakin ot yaki kti jong u Henry ken thangdu sisendon daga ding yaka perthai ke jong u kumba ke long mentai ke jinglong jingman jok ri Iran om su tang haga thma po ying ke jong ka hapo la ke jong ri Henry kala donru ke thma tin ke sirkai bha hapdeng jok ri Iran bat kari Amerika kumta ke jinglong jingman jok ri Iran kumba ke long menta kala nang sniudur su tongendangi api ke wipat ki kubor ha ki por ki batnangwan kublai sibun ta thadu bi kendu ha ke wipat ke video